Hi man, boys waba worried kaso. Something is fishy. Something is dwebby. Yo, screw, man. Screw, my nigga. What's up, man? Waba worried mchita kuchunakalani ngawe. Mchita worried, man. Yeah, ngiyakubona uthi worried. Nethi ngitshele kuchunakalani. Yini girlfriend problems? Maruti mpumbi. Noma ke kuphela kudla ekhaya. Amara mina ngihamba ngokuncikisa kusengidle nawe, kuse serious. Akuse, amukujwayela irayisi wena. Oh. Angifuni maphonjisa kini mina. Hayi mjidi. Nawe uzongishaya ngemakadze manje akhona. Kusho bani kanje mina ngikuthi ufuna amabhonjisa kithi wena? Esemjidi mina ngiyakubude kuse what is boundary you? Relax. Yawena. Amukujwayela likhabisi wena manje. Wena why every time nguma ukujwayela ngekudla? Okay, anyways, asikhohle ngalokudla kwakho. Mina worried ukuthi wena why worried. Ashe singawadi man. Angathi vele ngifuna kwathi and futhi nale shirt lakho alikho. Uniform yesikole seyabanje. Sengumfundisi 28 man. Yabona mfundisi 28. Hayi phela mina kanise bengithela hawo. Cabanga nje kuthela manje asesuri. Wathatha i-uniform yami. Li-shirt lami. Nathai. Ngihamba khona. Anyways, mjidi abona mina ndokusita le nkinga yakho le. Abona mjidi. Naye solution mina leti nkinga takho. Abo ufundisi 28. So overseas ngeganga yovayini. Ukabi vele. Unokaba mbuti mali. Mina ngakusita ngawo one solution inye mromelo uyende mawumbona inye. Inye nje. Evayini. Inye vo. Evayini. Anthi ashiselwa wona ngiyavele yashisa. Mawumbona nje. Ulingise nogwathi ubhonse. Aleka. Utawuthatha lesibungu lesicafulo nyala ngiyakutshela. That useless man. Useless mina. Oh, ke mjida relax. Ikhona lenye solution mjida. Siyabona mina sengaba 128 yabo. Bigger than 28. So wena imvulomelo uyende. Follow me. Sama solanze uniform yakho. Ngiyangilonzela yini? Yebo ngiyedwa.